Image Paodam Yangir Simbo, 100 Ram Oxer in the Kurumzari. Nasigi, Moruba Paoda, Dr. Shyama Prasad Mukherjee Mapamda, Prime Minister Narendra Modi na Kaikunu would create. Unity in Diversity High Timda, Integration Camp Ama Morida Pampo create. Loidana, Anti-Drug Abuse Gibatanga, Polisam Sung, Miangriba, Awareness Program Ama Pampo create. Howsy Mapumaba Pau, Logi Bharatiya Jana Sangh ki founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee ki mapamda Prime Minister Narendra Modi amadi BJP ki lusingba kya ne kai kono vote kare. Prime Minister Narendra Modi na hai ki bata Dr. Shyama Prasad Mukherjee ase mariba ki damukta thawai ka thoki ba mioi amani lebak asibu amato ebagi saktam kan sagadamba misak ne India ki miyam crore chama kunthra bu maha ki wakhalon na thawna haple Union Minister Masum BJP Chief Amit Shah Masum Mukherjee ki mapamda kai kono vote ke BJP ki nauna khalaba Working President JP Natnasu Bharatiya Janata Sangh ki founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee ki phamda lai katni ka kan wut ki mang hai ki Mukherjee ase achauba maribak ningba bani lebak asida unity amasung integrity porkna ba mahakna chaurba contribution kaya taram ki hai ke Minister N Billion High Kre sahi ani hakta ngai ba coalition sarkar asina Congress ki mara ta fraba sit ani leiba outer madi inner constituency da maru pukton lang thokraba matungda lakadra Vidhan Sabha election da BJP na absolute majority phangba gamda bona se wafam ase ngasi Kanchipur leba BJP ki office da Bharatiya Sangh Party lusingba Shyama Prasad Mukherjee ki sahi humpu suba ningsing thoramda Chief Minister N Billion phonglu kibani mar makha tarduna Arunachal na sit nipu hena phangbu ngamlaga ikoina kari ngamloi ngasi gi thabak hausi haike BJP party is a top party ki lusing basing yengaru da BJP ki lusing basing di nationalism thak yam no wangi Shyama Prasad Mukherjee na anu bharat anu sem na ba Jammu and Kashmir da makhoi ba flag amadi constitution ama thamna bhona ba madu yaroi haiduna Kashmir da sang da makhoi na phasin no jail tham ki ba jail la lekhidra ba thoba sibu ngasi miro na kaw ngamlo haike ngasi gi ningsing throm adu da BJP ki convincing Shyama Prasad Mukherjee ki photo da lai katuna ikai khanu wotke Unity in Diversity High Team da State Level Integration Camp ama Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur na sinduna Manipur ki border town More da leiba Eastern Science School da ngasi dagi haudokrei haudokpagi thoram da Bobby Waikhom IAS Commissioner Yas Government of Manipur Srimati Case Pramoda Devi Joint Director Yas Government of Manipur Binoy Chongtham SDPO More PS na maru oiba mioi sing oina haudokpagi thoram da K. Thomas Singh, Senior Youth Officer, Department of Yasna, Hoduki Bada, Numit Mangani Sumna Satagada Unity and Diversity High Tim Masida, Moreda Laiba, Youth Sing Asida, Awareness Pinaba Department Asina Pantopani, Hybrid Numit Mangani, Sumna Pantokada, State Level Integration Camp Fasi, Department of Sigi Makada Laiba, State Asigi, Youth Center Sam, Matu Hundu Laiba, Asidagi, Kangat Laba Youth, Sunny Rom, Nasaru Yaba Camp, Amani, Department Asina Moreda Pantok. Libagi maramdi more si community kaya na khundaba amadi Manipur gi maruiba mafam amani khanduna pangthokpani haiki ngasi gi thoram aduda more gi community leaders sing amadi tongan club ki youth sing su saruk yakhe ngasi Jilbam Olympic Association JOA Jilbam sinduna JOA Jilbam office da Olympic Day run 2019 gi thoram pangthokre Thoram aduda M. Mubi Singh, MPS, SP Jilbam District Police, M. Brijkant Singh, President JOA Jilbam Amadi, Ice Basulal Singh, MPS, Additional SP Jilbam Law and Order District Police, D.S. Apavi Singh, Retired DI Jilbam na Atul Mitong, Thromapu Amadi, Akanaba Mitong Singh Oike. Throngi Makasatra Poina Olympic Run Ama M. Mubi Singh, SP Jilbam na Jilbam Ima Kaitil, Mamang Dagi. Lamthaki Olympic run se Jilbam ki Paupara Chandrapur Tamna Selaba Matung Amuk JOA Jilbam office ta Panthong Oike Thoramgi Matang da M. Brijkant Singh President JOA Jilbam Photo ki bada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯗꯦ ꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯂꯔꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLA ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆर एंड सॉइल कंजर्वेशन मिनिस्टर T.S. श्यामकुमारना फोंदोखरे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मखादा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा की मतेंग लोइना रिंगांग ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की नौना साबा एग्रीगेशन एंड कस्टम हायरिंग सेंटर अमा काइमोंग डिस्ट्रिक्ट मनुंग सनबा अवांगखुलदा संगाबी थ्रोमदा मिनिस्टर T.S. श्यामकुमारना हाइकिबनी T.S. श्यामकुमारना मखा तादुन हाई लेंगाक असिगी लैरिबा डिपार्टमेंट सिंग ऑफिशियल सिंगना मनुंग हजिनबा मफम सिंगदा लैरिबा लौमी सिंग अमदी खुंजा सिंगु हक्थेंगना मतेंग पांगबगा लोइनना डिपार्टमेंट अमदी लौमी सिंग मरक्ता अफ मरी थमदुना पोथोक एन पोथोकना बखोनागदबनी मिनिस्टर MLA ओइरबा सिंगदी अमुक हलकपा याई हलक्तबा याई अदुबु डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगदी अदुमक लेंगन लेगदबा मरमना लौमी सिंग असिगी अवात अपा सिंग अमदी मथौक ताबा पॉलिसी कया स्टेट लेंगाक अमदी सेंटर द पुखतुना खंगनगदबनी लमदम असिगी मियामना करिगुमा स्टेट असिदा पुथोकसबा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन योनफम लेत्रबदी मरी लेनबा मिनिस्टर नत्रगा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग तानबियु पुथोकलिबा पुथोक अदुगी चपचाबा ममंदा डिपार्टमेंट लौदुना लौमी सिंगु योखटकने असेंग लौमीना अवाब खंगनी असेंग लौमीना तबना मसी अवाब असि खंगोय मरम मदुना असेंग लौमी अमम ओइननबा अखोय पुना होनमिबा संगी मियामना तरप थबक खुदिमक्ता लेंगाना मतेंग पांगनबा लैरि हाइखे ngasi Kangpokpi district ki Sahibung village manakta leiba socio-economic environment development society sitski complex ta let's paint the art green kiddies corner English school simaro amasung sitski siska punna kusamna na sinduna usara thabi throma pangthokre school mahairoi yauna charauna volunteers yakhairona saruk yadana usara sing thaki usara thaba lorba matungda usara thaba da saruk yariba Mayor Singa, Chitski member Singa, Asingumba Usara Tabagi Throm Sing Pangtokpagi, Moroiba Singi Matanga, interaction program also Pangtokki. Patriotic Writers Forum Manipur Sinduna Manipur Press Club ta Laimayung Pratap Singh Iba, Sayang Lairi, Yek Salagi, Lebakni, Amadi, Sagol Semsa, Madihar, Elis, Yaikombana Iba, Sayang Lairi, Liklang Pareng ngasi fongkre ngasi sayang larik ani fongbagi thorom aduda RK Rameshwar Managing Director RK Fortune Developers Private Limited ya school khwairapam President Patriotic Writers Forum Manipur amadi Virendrajit Naurem Site Academy Award na mathang sina athoiba mithunglen thorom mapu amadi khanaba mithunglen oina saruk yake Imphal East ki Andro Police Station Sinduna anti-drug abuse ki matangda nomagi oiba police amasung miyam gi oiba mifam ama galoinana awareness program ama ngasi yakpok angtha maning lekai da leiba Western Panthoili Club WPC ground pathokre miyam gi khanani nabagi mifam aduda Andro Police Station gi OC in charge Sonjakuf Haukif MPS na athoi mithung angtha gram panchayat ki pradhan Thiam Manihul Singh na Thoromapu aduga Angtha GP ward number 1 ki member Srimati Konthuzam Thambal Devi amadi laikai adugi lusingba kayana akhanaba mithungnen singwaina saruk yakhe Thoromadu yathoiba mithungwaina saruk yakhiba Andro PS ki OC in charge Sonjakuf Haukipna hojik maru waina inkhatlakliba nahas singna mayai ka bachinja sinabdagi khunaida Thoruk liba thodo wathok sing amadi mayai gaba chinjak sing asi matau karamna aikhoina thinggadagi haiba kayagi matangda miyamda suwaibu wafam thamki loinana police amadi miyamna mateng pangnaduna mayai gaba chinjak sing lekai dagi thingnaba khongjang sanchin minasi miyamgi damak afaba thorok sing paikhatnaba police leibani miyamna police bu mateng pangbiu haina appeal tawki saruk yakhiba miyamna Hangpa uhang singi pakumsu police ki makai dagi piki 28th annual prize distribution function of meritorious students artists sport person amadi young entrepreneur of Singmairong 2019 ngasi sinam
Shyama Devi Town Hall Singmairong West Pangthokre. Ngasigi thoram aduda Haisnam Balkrishna Singh, MCS Director, DIPR, Government of Manipur, Sinam Pritam Singh, President, Association for the Promotion of Poor Meritorious Students of Singmairong, APMCSC, Konsam Indira Devi, Lecturer, CC Higher Secondary School, Impal, Amadi, NG Monota, Program Officer, JHPIEGO, Manipur Matang Sina, Atobi Mitunglen, from Mapu Amadi, Akanaba Mitunglen, Waina Sarubyaki, Nasigi, Manamatum Yatopaki Throm, Aduda, Puna, Mahiro Kuntrama, Amadi, sport person, Ama Yauna, Mui Nifuda, Mitui Mihen, Tarpagina Manasing, Kusinaki, Nasigi, Manamatum Yatopaki Throm, Association for the Promotion for Meritorious Students of Singmairong, Sinduna, Singmairong the Labor, Mitui Mihen Singa, Pung Toward Ploina, Sinmani. Ningum Sagi Development Horizon Manipur Sinduna. Mga Suba Meritorious and Achievers Award Distribution Ceremony ngasi Palace Compound leba lamyan ba sangle na pangku kray ngasi throm adu da class 10 amadi 12 ki makok mathang tarakba mahiroi punna yakhai tarukta makhoibu pun thogot po oina manasing khusinaki loinana ningombam sagai gi oina class 10 da khwaidagi mark wangna phangpa mahiroi Michael ningombada MNI Construction Equipment sponsor toba selgi mana lupa lisinga khusinaki Ngasigi Throm Aduda Dr. N. Jitendra, Medical Superintendent Janims N. Dinmani, Chairman Getwell School, and Evolve Singh, Spokesperson LJP Manipur Amadi, Sagi Yasigi Saknaiba, Kayasu Sarbyaki. The Library Development Youth Association LDYA Elangkampu Pigi Nauna Shaba Auditorium Ngasi Sangawi Throm Pangtok Galwenana, Meritorious Award Singh Topagi Throm. Library Asigi Auditorium the Pangtokre, Nasigi Thromaduda, C.S. Inderjit Singh, Member, Waikong Jila Parishad, Na Atobu Mitunglen, Dr. T.H. Hari Mohan Singh, President LDYA na Thromapu Amadi, W. Brajan Singh, Pradhan, Waikong GP na Akanaba Mitunglen Waiki. Atobu Mitunglen Waikiba, C.S. Inderjit na Ribon Kaktuna Auditorium the Sangaki, Nasigi Throngi Sarupama Waina, Mahiro Singda, Meritorious Award Singsu, Yantoke. Nasi kaksing sumak lekai ler asobo pareng amsung yasungum pareng anigi mga suwa sahi miyam punba thorom amadi rina nongai them utram okpagi thorom ler asobo pareng leba khetrimai bum sa singagi yum da pangtokre nasi thorom da Narem Sanjit Kumar Chairperson Kaksing Municipal Council na to mitung len Narem Ransna member ward number Tani Toy Y Joy Kumar member ward number Trying Toy KSH Sawa founder Grace Cottage Academy Kaksing Amadi, Narem Sawa, Associate Professor Chemistry Kamanipur College na Akanapa Mitungen Singh Amadi, KS Sursendra Amasung KSS Joy Kumar Anina President Member Singh Waiki, Nasigi Throm to the 100 IIS Palakrava, Rina Nomai Tembu Kudol Port Pitona, Taran Oktuna Gaikunu Wotke. MSU President Peter Lasson Haikre, DM College DM University Olakle Haina, Sukimati Halau Daruba Dungasidi, Kan Usaiva University Amawele. University as a regular Vice Chancellor, regular Registrar. Laitava, non teaching amadi teaching staff like Haita, the Vasina Madam Wariga, Syndicate members in Lehendava, Academic Council Laitava Amadi, Din Laitava, Asina, Hiroshing Cared, Asoba Pire. Wapamasi, Nasinuntil Amsug of Mr. Panto Kiva Pau in Pamada, Peter Lasson of Pongo Kivani, Mar Makata Kivada, University Amawariga, AI, you the member Oidavana Madam Wariga, University Asida, Tamdi Racing Asina. On a Catholic certificate sing a season of Yaroidaba, Tang certificate Warigani. Howsik Tamliba, Myroshing registration number P the Hibasi, University Asigi, Yamas Chow Baswevani, Cultural Lamadi Gamsta is John, National Lamadi, International Gitaka Pangliba, Kurong Savasing Amata Pangandre, R. Suba, Vice Chancellor Madi, Registrar Tamdriba Pawa, Amadi, University Asigi Lepam Topasing later Pawa M. Suna, Dem, University activities. Amadi Hayangli Hobudariba undergraduate first semester counseling Pangto Kadivasi Tintilagani. Makata Batropa, Pavata Diet Punama, Langa Amadi, Marie Lenaba, or Tortina Pugadamani, Mahiru Singi Kere, Mahan Bayaro Haike. Mahiru Singa Tunda Matik Sava mi among Wainaba Honavada, Mahima Sing Tamnabagi Lon Karam the Logani Haibagi Matanga, Mahiru Sing Amasung, Mama, Mapas Singagi, Waiba, Wariwatais. Sanaduna Wafel Taminavi from Amangasi, Tawal Sticky, Tawal Mela Ground, Pangtokre,
Yening Foundation Finance YYF Palace Compound Govindaji Road Imphal Eastna Tongan Tonganba Loop Singa Kusamdana Dunas Pangthokiba Thoromaduda Thawal area Tagi Mama Mapa Kya Laktuna Tungda Mai Pakpa Mi Ama Oinaba Honabada YYF na Piriba Education Loan Gi Matanga Tathok Tasin Tonaki Pangthokiba Thorongi Matanga Yening Foundation Finance Ki Manager Consum Herojin High Imungi Laitala na Madam Oiraga MBBS BDS na Singba Awang Taki Mahi Tambadi Tamingba Adubu Tamnabagi Mapung Oiba Senpamdi Putoksaba Ngamjatraba Mahiro Shingi Damak Imung Manungda Yening Foundation Finance na Loan Oina Sentang Tadaduna Awang Taki Mahi Tamba Pangan Ba Amadi Apikba Sendroida Line Singba Ngamnaba YYF na Honabani Masiki Sumatata Awang Taki Mahi Tamtanaba Honabada Kari Kari Mathau Taba Haimir Singba Adusu Mahiro Singda Tapi Midaba Guideline Piugi Thorum Oina Pangthokpani Kanagmasina YYF Tagi Masamasu Sing Awang Taki Mahi Tamnaba Seli Mating Mathau Tarbadi Yening Foundation Finance Tagi Apikpa Sendoi Da Line Su Singba Ngamnaraba Maungda Loan Lobu Yagani Hainasu Pungroke Government of India Madi State Government of Prasinda Pollution Free Water SAP Drinking Piba Haivasi Sakar Aduki Fundamental Duty Aduga The Constitution of India Gi Article Ani Constitution of India Semlang Edagi Amadi Sanaba Hobdagi Nasi Pau Prasinda Pumphana Piba Ngamdadran Lakmi Haina Nasi President of the Pangthokiba Pawim Pham Amada Manipur People's Democratic Front Ki Secretary Sapam Samona Onokre Mount Makatan Haikivada Manipur Stroke Sing of Zapan Drum Lady Kansupta Water Supply Scheme Treatment Plan Dikatuna Prasinda Sing Piba Hoki Nasi Sahi Jam Gataruk Sure Matamada Irrigation and Flood Control Nasina Water Resource Oina One Krava Department Nasi Makada Laramadagi Ingsok Sing of Zapan Hundrani Panda Public Health Engineering Department Hain Onduna Chief Engineer Laduna Salai Horke Adu Masidi PSED na Kon Bajagasing the Sang and Sing Piba Andre Matam Kaidola is in Pibagi Tausil Satari Haike Manipur population asi lak tra nipan ngal singo thate chamaga nifuga mapan oiba matam lising masapan mahudra mathoida PSED da Chief Engineer Haibadi Chief Engineer Rural Chief Engineer Urban Haidun thamlaga prasing lising pinaba tharang tauke adubu Manipur gi missing la kontra ga nithoirom oiba matam masida Chief Engineer amakak thamdana karam salari bano Ngasigi Kunmathoi Suba Century as the Lekai population, Kungangi population sing the Sanaba, water supply scheme sing Amukana, Lehenaba, PSED in Honabu. Habsip Satariba Tausilasi, PSED na Asum Satadu Lerbadi, Sahi Tara, Manunga, Manipura, Isingi, Joe Awabama, Soider Map and Hike. Like the Laramadi Blood Dakar Leva, Mui Singi, Mateng Panubagi, Pandamda Nasi. Nambun Mapal Youth Club na Nasi Club Asigi Kuntrama Suba Foundation Day Celebration Gamari Lindana Voluntary Blood Donation Camp Ama Jenims the Panto Cray Jenims Blood Bank and Transfusion Unit Amadi Nambun Mapal Youth Club Kusam Naduna Panto Kiba Camp Aduda Punna Nupi Amayauna Mio Tarana Blood Donate Okay Uttar Pradesh ki Amethi ki Karak Kibe Union Minister Srimati Irani Haiki Bada Amethi District of Thokpa Watok Punamak Seol Amagi Manunda Warishin Puruknaba Administration Officials in the Common Cray Miam Gidamak Kananaba Paikatiba Project putting up Sekata Rishin Badana Tabak when Su Panto Katabani Kanabu Maman Wakal Labadi Punamak Yaipre Hibanati Hibisi Kangadabani Wapamase Amethi the Pangtopa District Collectorate ki meeting the Union Minister Srimati Irani Napono Kibani Lomi Singi Awab Singadu Atu the Koknaba Honaga Gadabani Hainesu Minister na Fongroke Andhra Pradesh with special status Pidrabadi Lok Sabha ki Deputy Speaker gi pham lawre haina YSR Congress na hairi Tradesuba Lok Sabha da member kunithoi leiduna mari subada leiba YSR Congress na ruling NDA natraga opposition Congress support pamde hairi makhoi demand special status when bagi matang na Congress na sukar shoot tawke de hairna YSR Congress ki singba singna phunok laglei makhoi da Lok Sabha ki Deputy Speaker pham pinana ba direct oina natraga formal oina hairpadi leitri adumaina mak ingit pirapadi leire haike state election da phajana mai pa kara YSR Congress singba Jagan Mohan Reddy na haiki bada Andhra Pradesh with special status sama
वहन बाहाइबसी YSR कांग्रेस की मरोइबा हिरम अमनी हाइके हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमोन पिजरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मफमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कैकुनु उठ्रे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाइब थीम दा इंटीग्रेशन कैंप अमा मोरेदा पांगथोखरे लोइनना एंटी ड्रग एब्यूज की बतांग दा पॉलिसी अमसुंग मियाम गयबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे नसिगिदी पादम सदुक सबा matang सरबजरे मियाम अमुकना खुरुमजरे